Musi umwe kuma utuine wa uma changwithia ni kaunti ya Kitui wikulia andu mango ya ule ukumatethesya kuthumusya mwituo Janet Kimanzi lono waigwe kwanzia ite kueleka itina wa motwano wa myakena. Musi uwe ase withito ing'ang'ana kusangithia ilobia sya kumuthiumusya itina wa balona atoete kuweta kanamo mayitethesya nthini wa mivango isu. Onesmus Chalono kuelesya. Musimo kumotweni wa uma kavongele changwithio meloni wasue Kitui cha Kateno kwenda otethi wa bakuvota ethewe kuthomusya mwituo kwa sito Janet Kimanzi nolona watoto kwa bonza Kitui rulo nola natiwe ni thayu wake kwanzia kwa kinyamo kwena na nyinya wake kavutha David esye kwitwa hospitali ni wa Kitui level 4 kuona mwi wa mwitu wake nola wawezeka no waitwa kinyamo na kwatie ripoti taliki 15 kwacha na sivie natui kana mwana wakwa no koniwe na abikia kutiwa ni thayo ambapo ela twabikie hospitali twethiie ekitote mangu bango temetwe ni bangi lu temetwe ba mutwe nginya kibanga chikikatema ibindi ya mutwe akasioka akatemwa kibanga kingi cha baitho atilwa mumeo imutila mumeo kavutha nola ni wanyinya wa mututie iweta kana kuyanena na okunikedi wa thinzi ulona ikwe mwe wa mwitu wake unona nisikana mwitu wake ni wonete wathe mwingi ayisa kwetua ni thayu na ndo mamusi waku kwa mume unatwa itome iweta kana mwitu uyu omiswe ni mwana inya wa mume nola wethitu na mathina ma kiliko ilona ikiwa thinzi nonethiwe mutwe wake ibangi nwili nicio ciakosi nthakame kuwa muno yalika uongo ivu yake ngalikwe mbauni ni kuoneka ni ngune ni umisye ina maumisye na mati yake sianda nisi kuoneka tona kinanga wana kukinangwa na naye ni mume wivu ni itina wa musi kwenda kumanyanga monango huma wakiko cha mwitu wona kwenda ambe kuthewa mbe wa kuthikwa kwa mume musi wa mume nona imwene kwika kiu na kunenge musi uthei uthike mwitu wo indi kumana no chola weva iva kwenda kwa hoteli wa bakuvi kwiva kuiva beli ya hospitali kuwesa nduku na sindu sia kuma simututia bila mana imwene chu ta family itu no sietambia kuthika mwana witu ambapo nipo kuigwa nina wito nundu ithi twina kindu twina mzee wakwa twina kindu mzee wakwa thukuma ibanua ona kwa thukuma ibanua na twina kindu iwe tukula cia tongwe matono tutethesya matukwata kwoko mututia o matuki 14 mamwe wa mwanza na evinda iyonthe nisili methite waimantha ondo maukwatiania ende nevemelile na yumosi uwe lasimika kuthika mwituo balama kwenda otethi kuma kwi andu mango yolo na tongwe kuma bakitu imatelewe kumasya mwituo na alama muvanite kumuthiumusya wa thanthatu twekala nthi twende kuvangilia mathiko lakini mbesa sivo nundu iyo no ikiwe postmortem nayo kwa postmortem tuvangite tumuthike Saturday ambapo tuitwe uni Thursday tukile mbele ya mochali ila ivikite 9,500 na oyu tunena ingilisi ya 500 twina sio no twende kumbania itukula cia andu mango yolo kwa tesa nduku twa manthi wote pele twa tesa nduku pena ngali pena liwa mathiko pena kabuli twina mbeza kabisa ani tukuwa tukunikite muno na twisundu tutona kwika hata kukula serikali twatianie na kila kinoye mwana witu nundu ithe twisi ni chao mototia ati akana ka kele tukeno kwa myaka ili falaka ati wasovioni wosuwe ovandeni wanyinya nainde musino wa David Makawende na kwiyatongo ina ndumango yolo nikenda mupikia na kumatethesya kumasya mwituo nolona isethayo kwanzia itakweleka balama kwenda mavisa Moses kwiko kunikilino kana kumanya uma wake kucha mwituo musino wiweta kana ndweno kwati wa kuvangia chathe cha kumasya mwituo balama kwenda matethesyo ni atongo kumava kauntini ya Kitui na ndumango yolo mendena kukitea aki ya mwana wo delivota vilingwa movomo Tongo TV kumotweni wa Kavonge olawe uma changwithio meloni wasua va kauntini ya Kitui
nita Onesmus Chalo.